Ramadan ikoina Ramadan ki roza henu matamda insan me bane soi daba la na ngam daba maram oiraga guna kya maram roza hen bataraga su fattaba guna kya mit ki guna chin ki guna na ki guna hakchang ge to patsing ki guna kya maram koi langjin sai masing guna sing se so Allah taala na masing ke su kumsing sing do ko Allah na pamana maram oiraga koi ki takda sadaqatul fitr wajib hai sadaqatul fitr Allah subhanahu wa taala koi wajib hai bagi maram su karino hai matamda ahan bada ai koi gi Ramadan ni manung koi lang je ke guna sing ado kumsing sing ko nga gi namak Allah subhanahu wa taala na koi sadaqatul fitr wajib to bi bane aduga ani su maram da kaino hai matamda madugi sadaqatul fitr gi zariya dagi ai koi gi laikai da ai gi mari mata da ai gi umthang badal lai balai basing do makoi gi zariya makoi gi chana thang gi intizam gi zariya mo helle makoi gi chana thang ba ittifilai na ba ittisalai na ba atau betul makoi gi darkar basin na ngagi paisa nong sa kharcha le ram da bodo ai koi na sadaqatul fitr pithok patara ba ado patara ga makoi gi darkar do pura to bungam bane maramani sigi zariya dagi Allah subhanahu wa taala ne koi da sadaqatul fitr wajib to bi Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam sahaba sing nabi ramme sadaqatul fitr na koi guna ko pina bagi zariya amane Ramadan ni mung na koi ne mit ki guna chin ki guna lang je ke guna sing ado ko pina ba zariya amane loina na koi ki manak talai ri ba lai ri ba sing ado makoi gi mating oi na ba adu gum la makoi gi iti kharcha na ba zariya amane adu ne Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ramme ईद की नमाज की mamangda kana gumana sadaqatul fitr sa pithok patara ba ado bitara ga di mahagna ase ma wajib ado ada tau kra bane ado kana gumana id ki namaz ki matong na masibo pithok pat pi bitara ba ado bitara ga di am sadaqa acham maska pi ba ka mana gani hai ato pariwayat na sumilai kariye na id ki numitta lai re basing ase ma ko se lambe da ni zaba thokak ta na bagi sang da ma ko sadqa tau hai na ko basing masigi hukum masal lagi na akan momong dai ramme ma ko ki darkar ba ko di maksay id ki ma na pihawraga makoi ikoi ke sadaqatul fitr sing ase koi id ki mamang dai ki namasi mang pi hora ga makoi ki darkar ro sing ado makoi na purat to walaga makoi se id ki matong ni sa bathok ta ngai ki namakta masik intizam se ina kom sing sing luai kare ko masik hak ka se ina kom se pangthok ta batara ba hay kiamat ki mita Allah ina kom sing phaga ni maram ne zakat ki mal se ina kom sing da lai ro sing yo ina kom sing da changi na matong ngai ki namakta Allah makoi sing da bane Allah ra direct lai ro sing pi da bangam da bagi na te pi bangam me ba ada betul so ina kun masing canggih ngam tau ri Allah mioi ba kudi mangka tongan ba canggih tau wi ba kana gum badan lai ra halaga kana gum badan ina khulal laga lai ra badan na sabar tau reng ba ina kun masing na syukriya ala tau bra ai ge hak sing pang thok ri ngi ni Allah adun hari ni basadi sadaqatul fitr sahaba sing hai nabi di kaina matam id ki mamangda Hazrat Abdullah ibn Umar amasung Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu pai jani ge hai nabi di kaina matam na koi id ki nabi humni mari ni ki mamanga sadaqatul fitr sa lai ra basing jata jala ga makoi thongal lamme adun ekoisu id ki numit tadi sin malang bahai base makoi ki darkar oi ba dening mo ko id ki numit tadi khara khujau nai hetan nang ngade adun maram mora ngasi dagi hauraga ekoi sadaqatul fitr pitho pe yare pitho se insyaallah loina na ato pani suba masura mana kaina matam dan sadaqatul fitr pitho pagi niyam se ekoi sida so matang wakhala malai kre gehu da khatang pi gedab ni haina gehu da ko par ga pi gedab ni jau da ko par pi gedab ahom ba se sikak u kre aduga ikoi ki nisa photnaga mayam da charcha ma khangan ma matam da so matangi gehu do na khangan na re gehu de lupa humdra se ujik kari ko ne hotel sangil laga tan na maga cha ba matam da ko lupa ni fu jang ne lupa yang khai jang ne roji do lai re ba ma ge sadaqatul fitr wajib ho ma ge marang masai pan gre kari ma khoi gi sanga phi it ki finang le ngam nangai lai re basing darkar re basing ma pung phana pura to ngam nangai ge da makta sadaqatul fitr wajib to bi bane ko humdra na kari ko na gane lupa humdra se topi he male ko ale topi se jo lupa chahum yang kai pi lai re basing id ki namaz on masjid ka matam da khala ko matam da foba ma khoi gi id ki namaz son masjid pa matam da nangai ge topi ko han male ge pesa ko na de ko humdra na de adu hai ni basing sam na hai ba kanda sadaqatul fitr se potlam mari da ni pi ba ri se ado hujik ikoi gi lamdam si da khara ina kun masing na wakhal ta godab se kismis amazon khajur da para ikoi sadaqatul fitr se pi se ado bata raga di kismis ta ikoi na pa ba matam da hujik ki ikoi ge lilongi red ta lai re base kana gumana kismis ta mi amagi para ga pitho ka bata ga di lupa lising amaga lupa yang khai tai lising amaga yang khai tai ba mi amagi
si kanaguma ina kon masing lupa lising ama lothok matamda karim tai khoi hanthrakadabde sikidaba leite natra lairakidaba leiteba lupa lakh ama lei matamda lakh tara lei matamda lupa lising ama ai gi lothok matamda ai kemta laira roi ai sorok ta lam yaw dai yum mangkidaba oiroi ba khoi inshallah ngamba singdi lupa lising ama mamsi pithok se basina khwai den chaw aduga ani suba khajurda kariguma paba tarbe khurma maru akam khoi nikah daga chaibedu sigi ja kariguma paba taragana lupa chadruk taeba mi mamamgi अखोई लुप लिंग यांखई से कहीं पीब गमदब तारगसो लाइरबसिंगी खल्लगा अगी मरी मतासिंगिने खल्लगा अगी युमथंगनबसिंगिने खल्लगा अगी लैकाईगी अगी इचिन इनाउसिंग सिगिने खल्लगा लुप चदुक से दिखो इंशाल्लाह बिदों असे लुप हुंद्रा से करिसो लेते मयाम हुंद्रा पीने ना मयाम ना नेकी खर खतंग लवनी खोसे नो नेकी खर खतंग लव से हाइबगे वखल से कोदे लाइरो से इखोई मोदम खन कागो मिसंग अमगे युम से मागी मथोन से फ्लोर से सोम नतंगे मंगा खतनेबा ना तरा खतने हाय से कनागुम बगे हुमद्रा मंगा चाम ओएबा इको करम युम पामगने हेना यामबा हेना युम दु थाग वांगबा हेना बिल्डिंग दु मथोन वांगबा दु पामगने अदु जन्नत तो सोसे गुम अदुम लेगदो कनागुम द हुमद्रा द पीबो तारगदि हुमद्रा की चांग अदुम लेगने चदुक द पीबो ताय चदुक की चांग लेगने लिसिंग द पीब तारगदि लिसिंग की चांग अदुम लेगदो ने सियो बे तारगदि अखोई दसु अमसों इखोई लेकाई सिंग इखोई लेमिनरिबा मनी मता सिंग से काना बिहेन गने अदुगा सदकतुल फितर पिथोक पामन zakat पिथोक मतमदा इखोइना अहान बे येंग द करम मिसक पिगने करम मिसक पिन अहान निखोइ येंग द आई इचिनी नाउ आई के सगन ने तै अहान बे येंग गने आई के युमथंग गनिबा फाइ पास आई के इचिनी नाउ द लाइर बले बे येंग गने करिगुम से लई तबदा रबा दो बता रगदी आई के सगई बे करे आई सगई करीब सेसो नहीं तब तार भाई युमथंग न बदे कने भाई युमथंग न बसिंग से कना कना लई बनो ना अहान मसे सिंग पिथोक द मेदारे के मदरसा पीब याद है बने तेको अहान बा हक वाजिब ओरि पोचे अहान बा दरकार ओरि बा कना की तोफम दु ये है से अहान बा अदुनी पोतुन हाय जने नि बसे दि अहान मसे सिंग जे अदुनी मतुन द करीब मसे सिंग से लई तब तार बा दो बता रगदि आई मरी मता द सम के कने मरी मता सो करीब लई तब तार गदि अतोप कुल लेगाय अतोप लेगाय सिंग अतोप हम सिंग द लेबे गने अदुगा अदुम मिथो कनेबा अदो मदरसा सिंग सो खरा खरा यहोन बेताय मदारिस सिंग इखोई दा दिन यहोन लक बजरिया अमा दिन सिबो दुनिया म सापुन मत संदोर न बजरिया म हेन बिरब दन मसिग सो हल तो गुदायबा अदो अहान मदि इखोई गिरक याम सोयबम लेयबा आई सेनी से लुपा लिसिंग यंखै चंगना लाग म तंग सेनी दो गनेबा अदुगा आई युमथंग न बदा मी अहल म नारगा लेयबा लुपा यंखै पिबा गुली म लेबम गम दन लेयबा अदुगी दुगी लुपा चाम खद पुबेन लाको मतम दि पैसा लेति ना हाइगने मागी श्रेणी कर मनु को बुलो गे दोर नो लुपा लिसिंग यंखै मान चंगगा श्रेणी तो सवाब नेबा सोम द लुपा यंखै पिबा दो चाम पिबा दो सवाब ने से करी गिनो बे खंग दि असिगो बे असोय बे क्या मन जो गे रक लई अदुना इको हान म ज्ञान ता बदाय ओलमा सिंग द हंग से हंग करम मोंग द पि हेता हाइ सारे कोई तो रोइ से कना द पि बे करम मिसक बे zakat द मरु ने कोई कचिंग कर से करी गुम्बा खुदा मोने करा को सामने इंगोन zakat पिसिल लेने माई zakat तो दाव गेदम नत्रे आई सो का इंगोन पिरम मतम मान zakat इन हाइ दम आई खंग द दुम लौसि लौगने अदु आई zakat लौब या द मिसक अमो न मान मोगा मागी zakat तो दाव ओइ रोइ अदु zakat पिन मतम द यामना येंग बताय ब करम मिसक न पि बसा से खन धरगा हंगलगा थीरे होय पि बताय अल्लाह तबारक तआला होय कदिमा को असिगी मसिगुम लबा फरज होय बा वाजिब होय बा मसला सिंग से ज्ञान तान होय सन वाके दाव हम बिदा